Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ras Kiran and you are watching 7 Speed. Okay, masigi video se samlappa khoi TVS karino TVS Jupiter gi matang da TVS Jupiter se kari magi feature kari yauri amadi magi khoi gi hena mangonda afaba magi kari yauri habdo adu hapet mayam da share tongning bagi si video se semjabane ado mayam that's khoi jik si TVS Jupiter se magi khoi gi samna harabda magi khoi gi rival se khoi gi kanone Activa ga yamna khoi gi largest selling Activa na khoi gi kitang hele mangonda gi de ado mana second da yamna kanna khoi gi tana khalai ba dugumba Jupiter ne ado Jupiter bu maithi Activa bu maithi ba pi gi na khalaga khoi Jupiter se na khoi gi maning da kanna khoi gi tana ri ba dugumba gari makhalam ne siju khoi gi look wise senga kum matam da khoi gi sigi magi front da magi changes se hana gi si BS6 ni go changes se sida da ana halogen oirambado hojikti pura LED da lakre magi sida da khoi gi TVS na masu leire go fazana se sale light system je hande gidang yeng bada kitang fresh ti oire aduga magi sida 3D da TVS magi Beijing sida leire adagi sida air intake to masam lei go adagi sida side indicator leire magi sigi shape se phaje yeng bada saf oy som da su sap manana leire aduga magi body chi mamang gi se si kaino ni go fiber ni go si fiber oigo aduga si sina mo kaino oiba steel oiba ko mudguard kaino se adagi somda koi side lom da laga kai lege da yengmina se side ta su koi mai body se kaino ne si steel kaino ata ne metal ngata ne body se aduga sida ju 3D na Jupiter na thare masi magi variant je hayudre koi si mai variant je kaino ne standard variant ne magi makhal ahum lego han bagi da classic and amale adasina last variant ni go best model ni go aduga sigi magi hand grip se jo dum phajana kana tawe phaje aduga sida CBTI ekoi BS6 and si thare go pade mai sina exhaust ki magi style du ni go adagi sina magi khong maningi rear brake passenger ki khong ne from sida leire adagi sit cushioning je dum soft way ma si dum pham bada yamna comfortable oiba koi long drive ta su hena si khoi gi TVS Antok compare tong mutam da di Activa compare tong dum sine hena koi da yamna comfortable oiba ma di feel oi ko atugi sem maning lom da mungla se maning lom da lei se khoi gi fuel koi hapam thaw pham se khoi mapan da hape ko sigi nungaiba mapanda laibsi si dum yengbudasu sigi look wise yengbudasu phase siga atuga sina side indicator kida homba kasu thoidokna ahenba leite leida LED leire ko adagi magi sina margat sum sidi normal adum yengbuda common adum ore somda mung lakse sidaidana kogi sidasu songba samana koi Jupiter 3D kano da leire ko adai sina mo kano ne koi gi ayam yeng hangtho yeng ji ko somda koi gi clockwise da leire gana sit ki je hangdoi ne ba aduga mo si go anti clockwise da mo han leire gana thau gi si simaina hangtho eba ko Jupiter gi ja adoma gi manungi storage something yeng mina si go storage se masi hana 17 liter leirambane ojik almost 3 liter 4 liter mu increase toroga 21 my capacity je my leire adida stage ta magi khoi gi OVD na khoi gi stage da magi keno ma yauri ko stage ta khoi gi hengari gi khoi gi manungi parching ama keno to matam da stage da computer ga connect tor kanda khoi gi yadaba keno sing do lei ulakadoi ni ko sigi kana ba advantage haragadi sisime yam fare amoromda okay adagi mo mathang da next koi gi floorboard tom lak si go sigi koi gi floorboard si keno me am se
sigi koi black oidana ko adi sigi hek mathakta koi gi variant ani leise ZX and amaga lei ko ZX ne adagi classic habam ne adu ani di si dual tone oi ko sigi sna koi gi white color oiraga atopa amana color ma oi ko adamai tawna sida di black pi de ko adi sida charging point ama pi charging point je sina last variant ne sigi hek mathakta di sida koi gi moi gi charging gi keno do happy ko sida di haptre aduga sida sima yam thina phare amaramda topa gari ga yengna bada sigi magi pochai 1 liter size ki pochai dum challe haba tare sida phone nung adagi any coin adagi any pot masa masu hapa sida nuai ko sida hook amalai ko sa 1 to 2 kg ki weight adum sida hold to ngame adagi sida amasu lai ko hold to maning da si marak sida ma piri ko sida kana ko siyam dum yai sigi keno se aduga hojik yam koi common noina koi gi Indian people singna koi maruina koi gi gas cylinder hapasan bra haibisi gi wahang ama toina hange any gari sing de ko sumba koi gi two wheeler scooter sing da cylinder hapasan bra haibi keno jima dum lai ado sida di cylinder hapa adum sigi cylinder hapa yai ko ado jik masigi gari se cylinder magi sigi mayai je sida koi cylinder kai hapa se dum koi gi ayamna pamne aduna TVS company jo koi cylinder hapa channa badi sinbire aduga jik koi gi overall oina koi gi magi keno se weight se gari ga magi apun magi weight se 109 kg ne ba adagi magi koi gi lengna 1834 mm adagi magi height 1286 neba aduga ground clearance na koi gi magi sigi koi gi makha gi sina 150 mm neba aduga magi koi gi kai odometer da mung ye yengse odometer da kai kari lagi ha dom yeng nurse odometer da koi gi leise de odometer da koi leise yengse mase simple samna koi ma base variant ina yamna samna pire steady odometer se just my analog system da pire ko de na koi kilometer run ta udo se so tore adagi se da eco power de leire ade fuel gi indicators de leire simple si na dum koi gi common oina adam ayamba sina dum lema understand tore adagi se da navigation gumba GPS gumba adagi dum badi amta leitre de adubu end talk tadi masigi keno se leidi leiko ade sida light up down sida leide ko adagi horn adagi side keno to wi sida leide ade starter sida leide aduga hazard light and koi end talk to yaw da mas de pp dire ko aduga sigi koi gi USB charging port to ngasai do de pi hodre ko ade next koi gi mamangi keno da mung la je adagi hojik sidagi koi mamangi tire si yeng mina si ko amangi tire gi moi gi keno se 12 inch ni ko le pi je 12 inch 90 by 90 ade da brake sina koi gi combi ni ko koi gi sum maning phaba kan da koi mamang chu dum yaw do adugi keno do sigi system se lai adu telescopic suspension ne ade se reflector happy ko both side animata adu si yeng mada dum phaje aduga sigi maning side ki tire se sisu koi gi mamang ga chaw se chamane koi gi si 12 inch ne seidana mu sisu 90 by 90 adu aina sida hygienic budi koi broadness se kitang sidagi and sauraga di koi da thau kan stability di kitang lai gidab ni ko adu sidadi koi chaw chamana ne pire adu thau da koi gi tang koi gi stability di kitang wat ko do male sina maram oraga adu koi gi Activa ga S compared to Activa harga di Activa 60 da koi piri ba moi gi mong chi sidagi moi na 10 inch ta pi ko Activa gi de 60 de adu da sina budi 12 inch ta pi mina sina de koi thau kan da smoothness koi gi zigzag road thau kan da koi smoothness extend kitang heli ko adu ji koi gi driving experience ta mtang
ꯊꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯝ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ LEDꯗ ꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯂꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯜꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏ ꯊꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯑꯦꯁ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯨ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯅꯦꯁꯁꯦ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥꯅ ꯐꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥꯅ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯋꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯞ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ